Ажәларқәа зегьы ирымоуп аҵаинагацәа, зыхьӡи зыжәлеи еидкыланы аҳәара амилаҭ рзы еснагь игәадуроуп. Аԥсны жәлар рзы ус еиԥш иҟоу ҳмилаҭ ахаҭарнакцәа дыруаӡәкуп ҳтәыла аҭоурых аҿы ианымҵуа зышьҭа аанзыжьыз, ахӡыргара иашьҭамыз, аԥсуаа рыхьӡ ҭызгоз, аполитикатә усзуҩ, аҵарауаҩ, ауаҩы лаша, Аԥсны азинқәа рыхьчареи уи ахақәиҭразы ақәԥареи рымҩа ианыз, зыԥсҭазаара зегьы уи иазызкыз, еиҵагылоу аҿар рзы зфырхаҵара ҿырԥшыганы наунагӡа иаанхо ҳара ҳавладислав. Жәиԥшь шықәса ҵит аԥсуа жәлар дрыгуижьҭеи раԥхьагыла рхада. Шьыжьнаҵы шәҩыла ҳтәыла ауааԥсыра неиуан Ешыра ақыҭа агәаны игылоу Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Григори-иԥа имемориалтә комплекс ашҟа. Ихатәи рыцҳақәырҵазго рыцҳоуп ҳажәлар рзы ишыршәыроу еиԥш Март ԥшьба рзы иԥсҭазаара далҵит ҳҳәынҭқар ашьақәыргылаҩы, ҳҳәынҭқар ихатәи ҳҳәынҭқар иахагылаз, иазааԥсаз, ақәԥараз, аиааиразы иара иахьа убасгьы хынҩажәа шықәса ихыҵны дыҟан аҩбатәи аҳәынҭқар ахада Сергеи Уасил-иԥа. Ари зегь реиҳа ихадоу рыцҳоуп ҳәа иҳәаратәы алшоит, избан акәзар арҭ ҩыџьа ауаажәлар ирылиаз аԥацәа, ажәлар аԥацәа ҳҳәынҭқар рзы ашьақәыргыларазы иҟарҵаз даара ирацәоуп. Дара иаанаркылоз рроль ҳажәлар ҳақәқәиҭқәара азоума, анаҩс ашьақәыргылара аҳәынҭқар азоума даара иҳаракуп. Убри азыҳәан иахьа ҳажәлар зегьы хыҟазаалагьы иргәаладыршәоит арҭ аԥсуа жәлар рҵеицәа. Владислав Арӡынба ихьӡ ргәалашәараҿы иаанхеит жәҩахыркны ивагыланы аибашьра амҩа ицанысыз зегьы. Иара хаҭала дыздыруаз иргәаладыршәоит иҟазшьа џьадарақәа. Владислав даԥхьагылаҩын, ус дагьаанхеит. Иреиҳаӡоу акомандаҟаҵаҩ хада уасиаҭны инижьит анышә дамардарц иқыҭагәакьа аладатәи Ешыра, еиҳа иуадаҩыз афронт ацәаҳәа ахьиасуаз. ҳажәлар ҿызхыз, ҳмилаҭ ҿызхыз аӡәы иакәны. Ари анцәа даҳзылбааишьҭит рымҳәои, убас аамҭа наскьацԥхьаӡа иаҳа-иаҳа иџьоушьаша, илшаз, иаҳзыҟаиҵаз, ҳажәлар милаҭны рхы-рбо, зегь рылшо рхы-рбо иҟазҵаз аӡәы иакәны абас сгәалашәоит. Ҳгәалашәар сасыдагьы иахьа абраҟа иҟоу ауаа рхыԥхьаӡара иуанаҳәот Владислав ишизыҟоу. Ихы иԥсы азыҳәан акәымкәа, аӡәы сирҽхәап, аӡәы сибап ҳәа азыҳәан акәымкәа, ижәлар рыгәра ганы, ижәлар ҿеихырц иԥсҭазаара зегьы убри аус иақәиҵеит. Ус иҟоу ауаҩы ажәлар рыԥсы ҭанаҵы рҭоурыхаҿ дыҟазаауеит. Зхьышьа ргәыҵа ҳакәыхшоу ибзоурала аҭынчра агымхааит Аԥсынра. Арҭ ажәақәа равтор апатриот ду Владислав Арӡынба ҳтәыла аԥеиԥши уи алахьынҵеи еснагь дрыхӡыӡаауан. Уи ҵабыргра знауеит хамеигӡарак ҟамҵакәа иԥсадгьыли ижәлари рымаҵ шиуаз. Ҳмилаҭ аҟазаари аҟамзаари рхықә ианықәгылаз аамҭазы Аԥсны раԥхьатәи ахада илиршеит ҳажәлар политикали, доуҳали аԥызара рзоура. Жәлар раԥхьагыла наунагӡа ихьӡ адҳәалоуп Аԥсны жәлар џьынџьтәылатәи еибашьраҟны игаз аиааира. Абри аибашьра аналага ҳхәыҷқәа дҭахацыԥхьаӡа игәы еиҟәжәон. Убригьы иаҳа иааигәахазар ҟалап иԥсра. Ҳара анацәа даныԥсы аҽны иҟаҳҵара ҳзымдыруа ҳаҟан. Ҳгәы иаҳҭаргьы ҟалон иԥсы ҭахар, аха ус уҩыза ақәнагара ҳмоуит. Даара шәышықәса рыла аҵеи диозар уҩыза аҵеи дымир ҟалап. Иара иоуп абри Аԥсны ҳаишаҳтәу ҳзырдырыз ауаҩы. Акәымзар иаҳцәыӡҵәҟьон.
аԥсынра. Ианаҭахха аамҭа азыҳәангьы ижәлар дрыԥсҿыхыҩны, ижәлар днарыԥхьагыланы, аиааира дуӡӡа ганы, ижәлар иԥсадгьыли рхы рыԥсы иақәиҭны, аԥсуа жәлар ҭынч инхо имҵо, аҿацаҳа рыбжьы нарганы рыԥсадгьыл аҟны рҿахәырҳәо, абас еиԥш аҭагылазаашьа ҳаиҭеит. Ари даараӡа ицәыӡ дуӡӡоуп. Анцәа иҳәаат Владислав Григориев-иԥа иеиԥш аҵеи ҩаԥхьа Аԥсны даиуа. Иахьатәи аамҭа азыҳәа даараӡа иаҳныԥшуд Владислав Григориев-иԥа иҟамзаара, иахьа иаҳҭахын ихшыҩ, иахьа иаҳҭахын иԥызара, аха дҳагхеит. Владислав Арӡынбеи Сергей Багаԥшьи Аԥсны жәлар реиԥш ауаԥс жәларгьы ирызгәакьоуп. Сеигәырӷьоит ас еиԥш аусмҩаԥгатәқәа сахьрылахәу Аԥсны ахадацәа аҩыџьагьы ргәаларшәара ԥхьаҟатәи абиԥара иахьрымардо ҳәа азгәеиҭеит Эдуард Какойты. День рождения моего названного старшего брата Сергея Васильевича Багапш и день, когда ушел от нас великий сын абхазского народа Владислав Григорьевич Арзымба. Это выдающаяся героическая личность. И эти слова я говорю не потому, что я их должен говорить, но это потому, что это так. Потому что в самый ответственный период в истории братского абхазского народа именно этот человек взял на себя ответственность в то непростое время, когда все разваливалось. И многие народы практически не имели таких лидеров, как, допустим, Владислав Григорьевич Арзымба. А благодаря решительным, мужественным действиям Владислава Григорьевича, который поддержал братский абхазский народ, благодаря мужеству и героизму защитников Абхазии, мы сегодня можем с гордостью говорить, что наше поколение и поколение Южной Осетии и Абхазии, мы сделали тот великий шаг, что мы восстановили государственность Абхазии и Южной Осетии спустя многие столетия. И этим мы сегодня должны гордиться, должны дорожить. Владислав Арӡынба инапхгараан рымҩаԥгара алыршахеит акрызҵазкуаз аусқәа. Аџьынџьтәылатәи еибашьра аполитикатә ҭышәныртәаларазы ашьаҿақәа ралхра иазку ааԥхьара анапаҵаҩра. Аԥсны Қырҭтәылеи рҳәааҿы Урыстәылатәи абжьаҟазаратә мчқәа рыргылара, атәылақәа жәпак рҿы Аԥсны ахаҭарнакрақәа раартра, Аԥсны аҳәынҭқарра аконституциа ҿыци, агерби, абираҟи, агимни рыдкылара, Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа аартра уҳәа аусқәа рацәаны. Абхазии очень повезло. Мне кажется, как немногим народам, во главе ее в решающий момент стал Владислав Арзынба. И кроме него никто не мог бы выполнить эту роль. Именно он объединил народ в сопротивлении и победил в этой Отечественной войне. А на смену Владиславу пришел Сергей Багапш. И именно при нем Абхазия была признана Россией и другими государствами. И, наверное, то, что сделал Владислав, не смог бы сделать кто-то другой. И, наверное, то, что сделал Багапш, Сергей Васильевич, тоже никто бы другой не смог бы сделать. Владислав Арӡынба убасгьы акыр дазхьаауан аԥсуа бызшәа аԥеиԥш, уи аиқәырхареи арҿиареи рызҵаара. Ԥаҭҩык аԥсшәа бзиа изымбо исҭахым, зегьы раԥхьаӡа ахарџь азҵаара гылашәа ус рҳәоит. Избанымзар, иаҭахым ахарџь ан ԥсышәала лхәыҷқәа драцәажәарц, иҭахым ахарџь аб ԥсышәала рхәыҷқәа драцәажәарц. Ҽа-милаҭк дыҟазар лхәыҷы абызшәа илырҵот. Дыԥсуазар абызшәа илырзаӡом. Аб дыԥсуазар зны-зынла иҟалоит ихәыҷқәа аԥсшәа дирҵаӡом, ангьы дыԥсуазар дырҵаӡом, нас абри зегьы ахарџь аҭахума. Владислав Арӡынба аполитикахь дааит аҭҵаарадырраҟынтәи. Аҭоурых дырҩы инапалакын мрагылара ҭҵаара. Иҭиҵаауан ажәытәӡан Азиа маҷ иқәынхоз ажәларқәа рҭоурыхи ркультуреи. Ахьыттолагьы инапеиҵыҵит акымкәа ҭҵаарадырратә статиақәеи ашәҟәқәеи. Аԥсны раԥхьатәи ахада иполитикатә усура ахиркәшеит ҩ-нызқьи ԥшьба шықәсазы. Шықәсқәак рышьҭахь ҩ-нызқьи ааба шықәсазы иҟалеит Владислав гәазыҳәарас имаз, Аԥсны жәлар зегьы ззыԥшыз, Урыстәылатәи афедерациа иазханаҵеит Аԥсни аахыҵ-Уаԥстәылеи рхьыԥшымра.
Владислав Арзанба имч илшара идырра аԥсуа ҳәынҭқарра амаҵаура иазикит. Иара идыруан аншаду имчала ишалыршахоз аԥсуа ҳәынҭқарра аиқәырхара, убри аамҭазы ижәлар нцәахәыс ирымаз иара иакәын. Шьазина Ханагәыԥҳа, Тимур Гогохиа, аԥсуа телехәаԥшра.